Assalamu alaikum tuğanlar, mına bugün aktığınғы жексенбі 2020 жыл 18 октябрь. Bugün bazar құрғандағы жылқы базарды тартып береміз. Андықтан біздің каналдан бастабай видеоны аяғына шейін көріп қойыңыздар. Анан видео жарықса лайк басып, хаттарлық болсаңыз хатталып қойыңыздар туғандар. Мал базар карантинге жабылдыбы? Же базарға алып барууга унааңар жокпу? А балким сатууга убактыңар жокпу? Анда фермер KG тиркемесин жүктөп ал да, малды же түшүмүңөрдү биздин тиркеме аркылуу онлайн сат. Биздин тиркеме сизге жакын арзан баадагы малды же тоютту тез таап берет. Керектүү айыл чарба продукцияларынын бааларын билип алсаңыз болот. Жуманын аягын күтпөй, сиз каалаган убакытта малды же түшүмдү сата аласыз. Фермер KG жөн эле товарларды сатып алууга жардам бербестен, малды жана өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча пайдалуу кеңештерди берет. Фермер KG толугу менен айыл чарбасына багытталган онлайн базар. Фермер KG тиркемесин жүктөп алыңыздар, ссылкасын описанияга калтырам. Тай 24 000 сом болот. Ака, тайларды канчада атасыз? Тайларды канчада? 35. Базар багылды экен? Жок. Көлекпи? Наркы бурун төбө кетет. Бу эркек тайларбы? Ургаччы тайларбы? Канчада атасыз? Тайды 25 та. 25. Şu tayda 20 000 so'mga berib berdi. Erkek bu? Erkek ha. 39 kaldım. 39 kaldınız mı? Erkek bu? Şu tayda 39 kaldı. Kaç tayda? Şu baytav 45 000 so'm oldu. Qanchada odasiz? 40. Bozor bag'ildi. Qancha qildi? 36. Жазғағынан 40 000 деп атыр. Qancha so'm boshqa? Assalomu alaykum. Tayda qancha odasiz? 50. Urg'achi erkek? Erkekmi? Жазғағынан da bular. Bozor bag'ildi. Ha, erkek taydı 50 000 so'm deb atdim. Aka, bu taylar qanchada odasiz? Qanchada odasiz? 15. 45. Bozor bag'ildi. Qancha aka bu? 39 ga. 39 000 so'm oldu. Onlar bu kenengesi alstan tatkan kıyım olur. Bazar tığım 35 500 so'm oldu. Şultay. Aka, taylar qanchada odasiz? Ne aka? Taylar qanchada odasiz? 46. Ne 46 000 so'mdan deb atdi. Aka, tay qancha oldu? Qanchada otasiz? 40 000. Bozor bag'ildimi? Qancha so'raydi? 37 ga mi? 37 ga bermadingiz. Chiqishi. Жазғағынан da bular? Жазғағынан. Tuğanlar şu taydı 35 500 so'mga olibdir. Ha, bu jana tartdim o'xshaydi. Jana tartdim buni. Taylar qanchada otasiz? Bunu 50 deb atar. 50 da otasiz. Erkek da? Ha, urg'achi va baytov. Жазғағынан mı? Жазғағынан. Rahman aka. Assalomu alaykum. Aka, beni qancha sotasiz? 80. Qanchani tug'an?
5'te 7-8 yaşlı olup kaldı da şunda. Temiz he. Hazır ошо көкпе сатылган окшойт, ошонун баасын билеличи. Assalamu alaykum. Ой, бегимден болот экен. Билбейсиң. Бул бенин эси жок болуп атат. Канчага сатылды же канча болуп атат. Эсин тапсак айтып беребиз. Assalamu alaykum. Beni kança tutasın? Beni kança tutasın? 65. Kançan tuğan? Kançan tuğan? İçindeki 5.'si. 5'incisi. Boz bazar. 65. Bazar bağıldı mı? Kança var? 56'ga. 56'ga berip berdi. Tuğanlar. Hazır ошол кашка бенин агырчу. Assalamu alaykum. Beni kança tutasın? Kança? 55. 55 bin. Kançanın tuğan mı? Satı olgansın. 55 bin. Kemi var mı? Kırçe 48 50'ge bola mı? 50'ge. Ne verişet? Ne verişet? Жақсы. Yerinin kalmasın onu da öter. Tuğanlar ушул бе 69 миң сомго сатылды. Keşke 2 gün bayram. Жашы канча экен мунун? Экинин туган дейт. 69 миңге сатылды. Азыр ушул кайда сурап береличи канча миң сом айтат экен. Assalamu alaykum. Кайда канча сатасыз? Канча? 80 кем бар дотасызбы? Жазга кунамбы бул? Карабайырбы? Жазга кунам. Базар багылдыбы? Канчага деп сурады? Arka 55, 58. 60-70'e çıkmadı mı? Çıkan yok. Mümkün olsa nomeringizni aytib qo'ysangiz. Aytpayla qo'yasizmi? Assalomu alaykum. Aka qancha otasiz? 80? Jash qancha? Жазга асыйбы? Кышты экен да азыр. Жазга асый 80 миң сом. Азыр мына багылып аткан жайы. Азыр багылып атат. Assalamu alaykum. Qancha otasiz? 80 ming. Жаш qancha? Bunanmı? 3 yaş. Жазга бышты болуп калабы? Жазга бышты болот, Базар багылдыбы? 70 миң берди. 70 миңге бербей турганы. Tuğan, nomeringizni ayta olasizmi? Nomerni aytib qo'y. Mı attın esin nomeri? 702 minin 18 30 93. Turali 702 minin 18 30 93. Şolkunan жаққан болса, шол номерге айтылған номерлерге
Çalsanızlar болады туғандар. Hazır bışты 3 жаш екен мына. Жазға асып отқан мына қаз. 90 000 сомда атыр. Быштыны. 81 000 сомға беріліп жатыр. Мына ушундай чоңоктор чыкты туғандар. Qancha aka? 150 kim var? Kim sizniki? Ha, sizniki. Jashi qancha buni? Ekasi. Ekasi 150 000 kemi var deyapti. Bazar suradi. Bazar suradi. 108 000. 108 000'e veriliyor. Ulaq var da bundan. Ulaq, үйір. Өзім алғам, 5-ке. Үржіма, істетім оқып, үржі 10 лекен. Қазір ұшылатын несін номерін алып білелік. Номеріңіз айтарсың? 502 мен. 502 мен, 21 80 21 80 21. Шол номерге çalsanızlar болады туғандар. Егер ат жағып алам десеңіздер. Кішіне чағып қойымшы? Бастырып көрсеңіз мынандай. Minimine korku attayım, şu anda minimine. Ulaq kadar, ulaq 5-5'ke çalған ба? 5 bin aldım dayım. Ha, 105'ke mi? Aka atты қаншада дос? Ha, sıra otası.